Mwijuru ridasanzwe ku bakunzi ba rwego yo mu Bwongereza, ikipe Arsenal yegukanye igikombe cya Premier League nyuma y'imyaka 22 itakegukana. Ibi byabaye nyuma y'uko Manchester City inganyije na Bournemouth igitego kimwe kuri kimwe kuwa kabiri, bituma Arsenal ihita ibikipe ya mbere muri Premier League yegukanye igikombe. Ni inkuru yasize ibyishimo byinshi mu mujyi wa North London, abafana ba Arsenal bamaze imyaka myinshi bategereje kongera kubona ikipe yabo ku rwego rwo hejuru mu Bwongereza. Arsenal iheruka kwegukana Premier League mu mwaka wa 2003-2004 mu bihe by'amateka byiswe Invincible, ubwo yari itozwa na Arsenal Wenger ikarangiza shampiyona idatsinzwe umukino n'umwe. Muri mwaka wa 2025-2026 Arsenal yagaragaje imbaraga zidasanzwe kuva shampiyona yatangira, nubwo yahoraga ihanganye bikomeye na Manchester City ya Pep Guardiola. Ikipe ya Mikel Arteta ntiyacitse intege. Intsinzi y'ingenzi batsinze Burnley kuri Emirates Stadium kuwa mbere yabashyize hafi cyane y'igikombe, ariko benshi batekerezaga ko bazagomba gutegereza umukino wa nyuma wa shampiyona kugira ngo begukane igikombe burundu. Nyamara ibintu byahindutse vuba kuwa kabiri nimugoroba, ubwo Manchester City yanganyaga na Bournemouth igitego kimwe kuri kimwe. Ako kanya Arsenal yahise ibikipe yegukanye igikombe cya Premier League. Muri shampiyona n'umusaruro w'urugendo rurerure rwa Mikel Arteta wahoze ari umwungiriza wa Pep Guardiola muri Manchester City. Arteta yageze muri Arsenal muri 2019 mu gihe iyi kipe yari iri mu bihe bikomeye. Abafana benshi bamunengaga mu ntangiriro kubera umusaruro muke no kutabona itike ya Champions League, ariko ubuyobozi bw'ikipe bwamugiriye icyizere. Nyuma y'imyaka irenga 6 yubaka ikipe, Arteta ubu yishimiye umusaruro w'umushinga we yubakiye ku bakinnyi bakiri bato bafite impano zirimo Bukayo Saka, Martin Odegaard, William Saliba ndetse na Declan. Arsenal yahindutse ikipe ikomeye kandi ihamye. Declan, umwe mu bakinnyi bagize uruhare rukomeye muri iyi ntsinzi, yavuze ko Arsenal ikwiriye kuba champion. Yagize ati, uyu mwaka wari wacu. Manchester City yari ikomeye cyane, ariko natwe twagaragaje ko dushoboye. Twakomeje kwizera urugendo, twakomeje kwizera kugeza ku munota wa nyuma. Aya magambo agaragaza uburyo abakinnyi ba Arsenal bari bafite inyota yo gukora amateka mashya. Mu myaka 3 ishize Arsenal yakunze kurangiza iri ku myanya ya kabiri inyuma ya Manchester City. Ibyo byatumaga benshi bavuga ko ikipe ifite ikibazo cyo kurangiza neza urugendo. Gusa muri uyu mwaka ibintu byarahindutse. Ikindi cyagarutsweho cyane ni iherezo ry'igihe cya Pep Guardiola muri Manchester City. Amakuru avuga ko uyu mutoza ashobora kuva muri ikipe nyuma y'uyu mwaka w'imikino. Guardiola amaze imyaka myinshi ayobora uruhago y'Ubwongereza, yegukana ibikombe byinshi ndetse ahindura Manchester City ikipe itinyitse ku mugabane w'Uburayi. Kuva kwe muri Manchester City bishobora guha Arsenal amahirwe yo gutangira ibihe bishya byo kwiharira shampiyona. Hari amakuru avuga ko Enzo Mares wahoze ari umwungiriza wa Guardiola ariwe ushobora gusimbura uyu mutoza muri City. Nubwo Maresca afite ubushobozi, benshi bemera ko gusimbura Guardiola atari ibintu byoroshye. Ku rundi ruhande, andi makipe akomeye yo mu Bwongereza aracyafite ibibazo. Manchester United imaze imyaka myinshi itagaragaza urwego rwo guhatanira igikombe, naho Chelsea ikomeje gukora amakosa menshi ku isoko ry'abakinnyi. Liverpool nayo iri kure cyane y'umwanya wa mbere, ibintu biha Arsenal amahirwe yo gukomeza kuganza. Ibi byose byatumye abakunzi ba ruhago batangira kwibaza niba Arsenal igiye gutangira ibihe bishya byo kwiharira Premier League. Ikipe ifite abakinnyi bakiri bato bafite imyaka myinshi yo gukina, umutoza umaze kubaka icyizere ndetse n'abafana bafite ubushake budasanzwe. Ikindi gituma Arsenal irushaho gutera ubwoba nuko ishobora no kwegukana UEFA Champions League muri uyu mwaka. Biteganije ko izahura na Paris Saint-Germain ku mukino wa nyuma wa Champions League. Niramuka itsinze umukino yabisoje umwaka w'amateka adasanzwe. Mu mujyi wa London ibyishimo ni byinshi. Abafana ba Arsenal basubiye mu mihanda bishimira igikombe bari bamaze imyaka myinshi barota. Ku mbuga nkoranyambaga amashusho y'abafana baririmba, babyina ndetse bishimira Arteta n'abakinnyi bakwiye hose. Mikel Arteta nawe yinjiye mu mateka nk'umwe mu batoza bagaruriye Arsenal icyubahiro kuba yarabaye umukinnyi w'ikipe mbere
yo kuyitoza byatumye abafana barushaho kumukunda. Ubu benshi bamufata nk'umuntu ushobora gukomeza kubaka amateka mashya muri iyi kipe. Ku cyumweru Arsenal izashyikirizwa igikombe cya Premier League nyuma y'umukino wa nyuma wa shampiyona. Biteganijwe ko Ese Arsenal izaba yuzuye abafana bifuza guhamya amateka mashya y'ikipe yabo. Nyuma y'imyaka 22 y'inyota gutegereza no guhangana, Arsenal yongeye kuba umwami wa ruhago w'Ubwongereza. Ikibazo benshi bafite ubusuko yegukanye igikombe gusa, ahubwo nukumenya niba iyi nsinzi ari intangiriro y'ibihe bishya byo kuganza ruhago w'Ubwongereza no ku mugabane w'Uburayi. Ini Pacific Sport Official, ntibajya kuri subscribe ndetse na share. Twandike muri comment tubwire uburyo wakiriye igikombe cya Arsenal.